Evo sunce! Nije okolo Boga mi bilo. Zato što ste prevali skoči. Imrane, naprijed! Mi ćemo matko čepom, ja? Pomaž se naprijed, ba! Znaš, mako stoji! Pa i ti naprijed! Staj naprijed, ti tamo! Da mi nećemo ostati ovdje! Evo, braće! Java, nokaj je da naprijed! Doste, momci! Ne, Bogam potončimo. U stvari sad nazad, sad idemo naprijed. Neka pa nemoj namješta. I to, može. Ja sam naprijed mokar ko čepala. Vidi ovo, ja sam najgorije prošao dan, Bogam, ja sam mokar. Ne, mene se zajebali. Imrane prevare se. Nimo! Bogam, znaš koja je razlika. Idemo još gore, gledaj. To, Imrane, drži me. Dobro, što ja mogu sam jednom rukom držati. Vidiš da piše ovdje Gefahr, betreten verboten. Lebensgefahr. Sprengstoff. A sad Sprengstoff. Sad idemo nazad. Ja, sad je brza. Sad se pripremi za brzu vožnju. Gledaj pravo. Gledaj pravo. Drži se! Ovo je dobro nazad, gledaj ovo kako smo se digli svi. Ja sam ti rekao da to potvrdi. Sad kad se budemo spuštali, gledaj u kameru. Ja, ima da istinamo sve ovo. U vodu. 200 kilaža. Ovi nas imamo. Drži, gledaj lijevo, izbaci glavu, lijevo! Lijevo! Gledaj vala dole, gledaj vala! Eto ti dan da sad će te potpisati. Eto ga pića. Dobre, ne može baciti. Pićole. Ne može baciti. Ja sam najgore prošao. Gledaj. Ne se malo, da se nagao name. Vidimo ovo. Ovo je lude jedan, tamo da su hladno. A su slatko, jel da? Samo malo okrom.